mi se radujemo pobjedama u košarci, u fudbalu, u tenisu, u ne znam čemu. I to su pobjede od kojih mi suštinski nemamo ništa. Od bilo kakvog zlata, jesi li bolji čovjek? Griješiš li manje? Jesi li dobio silu nad demonskim duhovima? Jesi li obesmrtio sebe? Je li ti bolje u kući, u braku, u porodici, u zajednici? Nije. Razmisli onda malo, jer ima pobjeda. Drugi pobjedioci odnose pobjedu, a Gospod naš Isus Hristos je jedini koji pobjedivši donosi pobjedu i predaje je svima nama.